Jo'dilari qaraylar qanday? Bu qancha yoshda? Yelkalasi 7 oylik. 7 oylik. Mana qarang. O'zbekiston? Ha? Mana. Mana, erkalanishini qarang. Mana shunda, mana. Voy, bitta tumalab qo'ying, bo'ling. To'xtang, bitta tumalab qo'ying. Bo'ling. Ma, bo'ling. Bitta tumalab qo'ying. Keling. Apparat turganiga cho'chiyapti. Ma. Ularda vaqtida ovqat qilish kerak, vaqtida parvarish qilish kerak, qarash kerak, cho'miltirish kerak. Mana vetvrachlarimiz bor, kelib obxod qiladi, proverka qiladi. Ras yildir kelganda kim bu yerda idealniy toza bo'lish kerak. Bundan atrofdan qaraganda bular qanday desam bo'ladi? Odamga yoqadigan bo'lish kerak-da bular. Endi mana Qirg'izistonda to'g'ri bu bizning so'parqimiz. Mana maktablardan kelyapti, detdomlardan kelyapti, Krasnoy Krestlardan kelyapti. Hozirgi mezgilda eng opasli qurol sotka internet kompyuter bo'lyapti. O'shintib, как Mirziyoyev aytgandek, boldarni tabiatga jalb qilish kerak. Anan hozir bollar narkotika yo narkomaniya yo mana sotka, kompyuter, internet bo'lib tarbiyalar buzilyapti. Ko'zlari ketyapti, krishallari ketyapti. O'shintib tabiatga jalb qilish kerak boldarni. Endi tabiatni bollar bilmasa, bu yashashdan ma'no nima? O'zi cho'ng odamlar kelib, ayuq qanday bo'lar ekan, ayuqni ko'rmaganmiz. Maymun shunday bo'ladi. Maymunni birinchi yo'li ko'rib o'tam deb aytayapti. Yildir ko'rish kerak. Tabiat odamzod uchun yaratilgan. Bu tabiat bo'lmasa, bu yashashda qizig'i qolmaydi. Endi действительно qilgandan keyin bularga uxot, podxod, parvarish kerak, ovqatlarni vaqtida berish kerak, taylariga qarash kerak. Mana 3 bola qaraydi bizda. O'zimiz qarab, o'zimiz proverka qilib, polniy aytaman, bomdoddan keyin kelaman, kechqurun o'sha shomdan keyin ketaman. Og'zim shu yerda ochilyapti. Bunday O'zbekiston aqlingizda? Yo'q, Rossiya. Mana ketadi. Yig'lasangiz berasiz. Bo'ldi? Ha. Nima bu? Qara olasiz. Ketadimi? Masaj qilamizmi? Masaj qilamizmi? Ketadi? Спокойно. To'g'rimi? Yaxshi turadi. Молодец, красавчик. Молодец. Mana qaranglar qilaman. Ha, ketadimi? Ketadi. Quloqni siladi. Молодец. Красавчик. Qarab tur. Smirna turamizmi? Smirna turamiz. Молодец, красавчик. Quloqni tushirdi. Ha, shunday tursa chiroq turadi. O'qimagan. Shef, tikka turamiz. Молодец. Ha, bir. Şef, tikka turamiz. Yaxshi turamiz. Bo'ladi. Nima o'zini bilmasini aytiraman. Yomon eslaysiz-a? Quloqni tushiring dedim sizga. Ha, shunday turibsiz. Молодец. Siz-a? Quloqni tushiring. Ha, shunday turibsiz. Nima qilasiz? Sen Smirna dedim. Молодец. Красавчик. Quloqni tushiring, quloqni. Ha, ana. Ko'rasizmi? Non ketmaydi. Non yo'rasiz. Siz non yemaysiz, men bilaman. Ko'bola kelasizmi bu yoqqa? Ha? Ko'bola. Turasiz, nima bo'ldi? Masaj qilamiz, masaj. Bular ham masajga kelishadi. Masaj qilamiz. Nasıl? O'zimiz chiroyli. Qo'lga ketadi. Bo'lmay qoladi. Mana qoladi. Ishlab ko'rasiz. Ko'bola o'z ustiga bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. Masaj qilamizmi? Bu yoqqa keling. Masaj. Xirillab berasiz ekanda. Masaj qilsam xirillab berasiz. To'g'rimi?
Yok, gel. Oy. Молодец, Kevala, gel. Masaj gel. Masaj gel. Tamam, siz kaçıp gidin. Gel. Gel, kalk. Kevala, masajga kelasizmi? Ha, masajga kelib orqada o'qimagan. Tezda keling. Mana, bo'ladi. Kevala, bu Tojikistonlik Kevala. Nargi Ferganalik kelin. Tuxumlar Tug'di, bir marta tug'di, endi tug'adi-da, xudo xolasa. Mana qara. Yılda qancha yil to'y? Bir marta tug'ar ekan, 12 ta, 13 ta tug'ar ekan. Siz o'zingiz go'yitib ko'rdingizmi? Yo'q, bizga kerak emas. Bizga odamlar tomosha qilsa bo'ladi. Yomon ham belovoysiz-da, yomon belovoysiz. Ular o'rta bunday nima bilan qancha yil yashaydi? Kim? Ularmi? Yashaganini bilmasam 10-15 yil yashasa kerak edi. Bu oyoq qarang, agar tursa ham qazoni yuzib yuboradi-da. Quvvati oyog'ida-da bu. Urishmaydi. Ketursa kelasizmi siz ham? Bo'la qoling. Yo'q keling. Kuyovboladan istesa qolmayapti. Kemadingiz? Sizga asosiy приглашение kerak. Ha? Ketursa. Tamam, o'zim pensionerman. Shu pensiyaga chiqqanda xalqimga bu Qirg'iziston buyuk davlat. Boshqa davlatlardan qayrimiz kam. Biz ham Qirg'iziston ham o'sib unishimiz kerak. Har bir odam o'z qo'lidan kelganini qilsa Qirg'iziston rivojlanadi. Hatta bu bekitib, birov chopib, birov unda qilib tursa Qirg'iziston o'smaydi. Bunadek har bir kelgan odam rahmat deb ketyapti. Mana детский sat polni keladi, 50 so'mdan kirgizamiz detsatlarni. Vaspitatellar, учительlar besplatni. Maktablar 50 so'm bo'lsa, 4 yoshgacha besplatni bizda. Qarang, 4 yoshgacha besplatni. 12 yoshgacha 100 so'm, zo'rosa 150 so'm. 150 so'mga hozir nima keladi? Bu men uchun hobbi bu. Men bu yerda pul ishlayotganim yo'q. Bular mana 6.000-7.000 kuniga rasxoti bor bularda. Karantinlarda qiylanganda ham xalqdan pul so'raganim yo'q. Ya ellarga обращение qilganim yo'q men. Ancha beringlar, yordam qilinglar, anday-manda yo'q. Rizqini Alloh beryapti. Bularning hammasi Alloh boqyapti. Men toki исполняющий. Men bularga shuni yetkazib beryapman xolos. Mana hozir Chakana maktab kelyaptimi? O'ylab ko'ring, bolalarni toqqab chiqadimi? Sulaymon toqqab chiqadimi? Shahar bo'lsa, Gorodda zoopark bo'lmasa, meni bilmadimi yana? Pensioner bo'lib turib mana harakat qilyapman, shuni olib chiqish kerak, biz ham ko'rsatishimiz kerak. Qirg'izistonning buyuk davlatligini ko'rsatishimiz kerak xalqqa deyapman. Yana nima qilish kerak? Qancha maktab kelib ketyapti, shaharda but maktab kelyapti, Alaylardan kelyapti, Uzgen kelyapti, Novqat kelyapti, Qizilqay kelyapti. But kelib aka sizga rahmat deyapti. Hech kim qilmagan edi buni deyapti. Жануарларга боштондук. Мындай демилгени эл өкүлү Жанаркаев көтөрүп чыгып, өлкөдөгү бардык зоопарк жана цирктерди жабууну сунуштады. Буга Кыргыз мамлекеттик циркиндеги жана Каракол шаарындагы зоопарктагы жануарлардын каралбай кордолгону себеп болгон. Учурда Ош шаарындагы жападан жалгыз жекеменчик зоопаркта жануарлардын 35тен ашуун түрү бар. Бул жануарларды көрүүгө келгендердин агымы арбын. Зоопарктарда кармалып турган капастагы жануарларды бошотуу сунушталды. Мындай демилгени Жогорку кеңештин депутаты Жанаркаев көтөрүп чыкты. Эл өкүлү жүдөгөн, түлөгөн, кароосуз калган аянычтуу абалга кептелген жануарларга гумандуу мамиле кылуу үчүн бошотууну айтып жатат. Депутат буга Каракол зоопаркта кармалып турган жануарларды мисал кылып таптакыр жаап салууну билдирди. Чоң зоопаркыбыз бар. Жануарлардын абалын көрсөң абдан кейиштүү. Алар үчүн түрмө, кордук, зомбулук ал жерде. Каракол менен Оштогу жануарларга боштондук. Кой бериңиздер бардыгын. Зоопарктарга тыюу салалы, аларды барып алып, оюн зоок кылып, көсөтүп, андай кордук болбойт. Бүт дүйнө азыр ошого кетип атат. Ошон үчүн ошо эки зоопаркты жоюп, көчмө жана цирктерге дагы, бул цирктерге дагы жануарларды ойногонго жана оюн зоок кылып, аны тамаша кылганга баарына тыюу салыш керек дагы. Алар ошо коруктарда, токойлордо жүрүшсүн. Non ketadimi non? Non ketadimi? Non olasizmi? Non yoqmaydi. Yong'oq beraman, asalim. Yomon ishlarni so'rib, ishlaringizni ko'rsatib qo'ying. Malades. Yana bitta ko'rsatib qo'ying ishlaringizni.
Dişlerinizi görsetin. Dişti görsetin. Ош шаарындагы жападан жалгыз жекеменчик зоопаркта 35тен ашуун жаныбарлардын түрү кармалып турат. Мында жапайы жаныбарлардан тарта үй жандыктарына чейин бар. Колго үйрөтүлгөн жаныбарлар дегени менен алардын баарынын көзүндө муңайым боштондукту каалагандай. Мисалы мында кармалып турган жаныбарлардын эң алды алып келингенине 3 жыл болду. Биздин байкашыбыз боюнча бул жаныбарлар кышы жайы ушундай шартта багылып турду. Зоопаркты түптөгөн Ибрахим Эргешев зоопарктар болушу шарт деп эсептейт. Анткени балдар жандуу көргөндө кызыктуу экенин негиз кылат. Yo narkomaniya, yo mana sotka, kompyuter, internet bo'lib tarbiyalar buzilyapti. Ko'zlari ketyapti, krishalari ketyapti. O'shintib tabiatga jalb qilish kerak baldarni. Endi tabiatni baldar bilmasa, bu yashashdan ma'no nima? O'zi cho'ng odamlar kelib, ayuq qanday bo'lar ekan, ayuqni ko'rmaganmiz. Maymun shunday bo'ladi. Maymunni birinchi joli ko'rib o'tam deb aytayapti. Elder ko'rish kerak. Tabiat odamzod uchun yaratilgan. Mana jo'tilari qarab chiqinglar, hammasi toza, pokiza, yuvilyapti, hamma yo'g'im kanalizatsiya, tozalangan, qilingan. Apilkalarni almashtiramiz, jicha zafiq bo'lsa, sirazi almashtiramiz biz. Xlorkalar bilan obrobotka qilamiz. Biz boshqa zo'parlarga o'xshab tek sasitib tashab qo'ymaymiz. Endi jo'tillarni izvatsiya qilsa, o'sha izvatsiya qilganlarga nakazaniya qilish kerak, shtraf solish kerak. Действительно, bu tabiatni dabdala qilish kerak emas-da. Деген менен жаныбарларды капаска камап, алардын аянычтуу кебетесин жаш балдарга көрсөтүү да жагымсыз жагдай экенин айткандар бар. Мындан улам Борбор каладагы цирктеги жаныбарлардын жагымсыз көрүнүшү учурда талкууланып жатат. Алар каралбай ашка жүдөп жатканын цирктин каскадеру Аслан Айым Аширова ачыктап чыккан. Ошондой эле кордолгон жаныбарлар кызматкерге же артистке кол салуу коркунучу бар экенин дагы эскерткен. Ой, чайнай, Света. Слушай, у тебя совесть есть? Пожалуйста, у тебя совесть есть? У тебя... Ал эми табиаттануу адистери өлкөдөгү бир дагы зоопарктарда жаныбарларды кармоого жетиштүү шарт жок дешет. Мындан улам зоопарктарды жабуу эмес, каражатты көбөйтүү зарылдыгын белгилешет. Зоопарктарда жаныбарларга илимий изилдөө жүргүзүп, табиаттын жоголуу коркунучундагы жаныбарларды көбөйтүүгө көңүл бурууга чакырат. Ошолордун генофондун сактоодо деген дагы бир маселе бар да. Кызыл китепке кирген. Бул жагынан дагы, анан үчүнчүдөн дагы ошолор мүмкүн эгер негизи зоопарктын бир функциясы бул. Ошол илим изилдөө жагынан дагы көбүрөөк көңүл буруш керек да. Ошол жактарын алып караганда бул керек. Эгер баардыгы төп келишсе. Анан биздин Кыргызстанда менен Ош шаар ошол заповедникте кандай жүрсө, эркинде кандай жүрсө, ошондо шарт түзө турган. Анан жана мен айтып кеткен, эң башкысы бул тоюттандыруунун кесепетинен келип чыккан көптөгөн оорулар бар да. Ошону тоюттандырууну нормалдаштырып, балансташтырып бергенде гана ушул зоопарктар сактап калган талапка ылайыктуу деп ойлойм да. Мамлекеттик цирктеги жаныбарларды карап тамак берүү үчүн жылына 1 миллион сом ажыратылат. Табиаттагы жаныбарларга гумандуу мамиле кылуу үчүн өзгөчө Европанын 40 өлкөсүндө зоопарк цирктер жабылган. Кыргызстанда 10дон ашуун зоопарк, кызыл китепке кирген жаныбарларга кам көрүү үчүн 30га чукул корок зоналары бар. Абдумалик Базарбаев, Виктор Мойдунов, Ош ТВ. Ма, кели, вай,